Manto yigie siasa tiemero nikigentu kigwarirwa kaitene ka macokanĩrio ate ka Rigathi Gachagua na bunge ba Meru na kuringana na rwariro wa siasa ni ati kwina gap yo tongire Meru na kombeka ni wake up time ya aritwa amini sorry ya tongire ba county Meru kwethira baki yamwe na kuona na aradu kurure kendo tira akariba county Meru ani bakuona mutongerero kethira akibathurira bire biongwa babathurire mwakene yo 2022 yana tukodhuranite kiri nteto cieweru thaithatu Udhoji wa siasa Oscar Mutugire MC wa Kisima kumena Gavana Kawira bakiwa n'ukumite Meru ntakene arigitani baju isi bare mugomo ne ba Meru Tharaka-Nithi na Embu kwithira bakibuithia maandamano chuka bakienda kwandikwa na kandarasi ya Ontwire kiri aro siasa turimureka kuchania atiatika abunge na Rigathi Gachagua Twaguretera gitunchi kebile keronoro mwanya bokando ni mbesa Mwaneto madhidio ni Purity Richard Budhuji wa siasa Oscar Mutugi na chokiretie Kawira Mwangaza nyuma yawe kuwa munya na kireito ni batire Meru ntakene na neya kweria kumirita Oscar wita kwa tuka kwe mtungi ukumiti Meru ntakene kumanthira ombondi Kawira Mwangaza kireme yake liwa tuika gavana wa Meru Oscar nongelethana kuwa ati kumanthi irethere kiombone ende county ya Meru nethirite choka nyuma bonene county ingi yeta na mbere untubura kuwa Meru ithirite kiamukira makobe na Mirengeti untubura ni wati bonene miariene wati mbaru ni MC wa Kisima oro ithirite akimenende Kawira Mwangaza akiwa na thinitie county ya Meru bonene Mutugi kare na ribotie endo kora muntu ate kuwinanga ni akiwa Meru muntu Meru itete tabwa kana ko tutigiro to nyibanta kene mama kako ile widanto takeno ekire antu migambo iria ngabana wa Meru Kawira Mwangaza ararire muthejwe goro nterecha mitungu akiuga ngabana wa kabere kiraitu murungi na Peter Munya nibo batigire Meru ntakene na wekwegida riria karobisi na kugeria kumirita ntakene na nde akiaria muthuji wa siasa Oscar Mutugi na MC wa Kisima Patrick Mutuma Iba menerete migambo bakiwa Kawira Mwangaza ethire thirikari thithitu na yakwa bokong'ana indi no kethirite akiuraga mirandi imwe atigirwe akeja na ngerekano murandi jwa MYS ndwiru achathithika kiremena chakurwa na mirimo ya kansa County Microfinance gatigate kamirandi engere atigine thirikari ya kiraito na Munya MC Mutuma akiwa gitumi Kawira Mwangaza kwa kagita na ndethirite akeja na makobe kiria Meru ni untu na ije umara Meru iri ni ntakene antu bakona na nyamurungu wangona akona ura wika Meru ntakene yugwe no yugo kumikira ntakene kabisa no ntuti murandi tajibo tumba kujona lakini government yukurugithito kuona mirandi tajibo na mirandi kuonekana na mirandi antu bakuga ne thithirwe lakini igita raku uteketo kuona imandibuti koigo gwikira antu ntakene garafu ka ba mandibuti ikenda bakara batabatete ntakene u nonto mandibuti ja gwita amburene gochenje roje ko urenda bakara ntakene ambuge igo gwikira Meru ntakene institutions ici chionthe within the time iria ethiritwe ari governor institutions ici chionthe kaikwite so kurungama mbere ya antu in public akera antu ethire Meru county ntakene no kugeria kumirita ntakene that is not factual. The truth of the matter is ethirite county na structures ethirite county ibangi ethirite systems chikuran kiria thithitie in the short time ethirite ari office ikutharia structures iu if anything miaka iria ethiri Meru
ni jajandira bakureturwa makobe na miringiti ni Kawira Mwangaza okathingatira bwega wananchi obaba kuibo bakwenda mandibut no boba na need ibobe no batu bo tungateri bogima bo mwiri ibobe na obatu bo kunenkerwa basari ana bao pathoma endi bakaoptika baba nenkeri mandibut at the expense ya meaningful maendeleo in the form of health care inagitumi na kuthomithia na betu na gwaka ICD classrooms. Muthiene MC Mutumari uga Meru yambite ukira kagitene karaba karenthi guruta mbunge ya Meru na bethira bakithithia banjeti ya murandi nyokigina kia juu na akiuga kau ndiko kumuka mirandi ithire kionekana maturene kwegitare itukurukitie banjeti ile jeri kurukite na kimbanjeti chionthe oticho tarukiti mbecha lakini wetangira undi ukethote maendeleo kuona na utikio kuona ingorikana Kawira athirunka muno akiwa maendeleo maratasine lakini kwalia uma kimbanje tu ijeri kurukite ijo tumba kuga maendeleo maratasine lakini kuma tukurukete mesti budget mbakona barabara ikithithwa ibakona mirandi inge ikithithwa takokona ali bakona zakwira munyakete atiko itimbu inande ikuimba iranda agite kwarukiti mbecha ibakona sibitari inge tukowaka tanara ngaridare ila tuweka maternity wing bakona sibitari tukowaka ngostation dispensary ko ikuringana chijanetie kuringana na budget ile tuthithite batu MCA na ila tuketa MST budget na ketha toto athithirie Mumeru tekiareona ningaleona makobe ningaleona ng'ombe kaja no monturene ningaleona no kimiringeti indo bibareona ke report rato sheweru reakwa rieto ni Mutuge Kare arigitani bara bagomete kuma Meru Embu na Tharaka Nithi ne babwithitie maandamano dware tauni ya Chuka bakienda kwandikwa na kandarasi ya Kiontwire arigitani babara bandikirwe kaitene ka corona bwite ni thina thiba okilukira ngwene bakiana mendekithie kathumba yara bakwenda ya ingwa ni thirikari Samuro Gishima na ripoti warira mugomo wa aruti wira barongiro gima bwa mwiri uthungirite ntugo ya 23 emunthi aruti wira babakuma kaunti cia Meru Embu na Kirinyaga bawatanirite na Tharaka Nithi kiri maandamano muchu wa Chuka wa ukinyiria thirikari ibandike wira cia gutura bariuga ibaigitwe bakira kinyamara kinene kwa miaka 5 irabaigitwe bakiruta wira cha kandarasi. Tumekuwa kwa contract for the last 5 years ama miaka 5 imepita. Sisi tunapitia mashida mingi. Mshahara yetu ni kidogo. Tunakatwa pesa ya NHIF ama SHI. Tunakatwa pesa ya NSSF. Sawa sawa. Na hiyo pesa tukienda kutaka huduma za afya ama tukienda kuuliza mahali pesa yetu NSSF inaenda hatupati. Wenzetu ambao wamepewa kandarasi ya kudumu wanalipwa kama kitu kama 1110 mara maingi nginya kuringana na mbechira tukorewa twere wa 30 ira wale nginya wale murutu wangu we wa nyomba wale mahitaji mama nginya twetiwa tugefuriza kitambo twakara kinya ya kurewa ituthenire itwinyire iba menerete thirikari cha makaunti ikiraba kuga ikubarutira imakania bya kubavuta wira bathi mbere na mugomo ende thirikari wainu chiorua mantu mamechara yago ikabakana ikaugate bandikitwe ithirikari nene. Mwenyekiti wa komiti ya afya katika COG anatoka katika hii county, ni gavana wa hii county, ndiye mwenyekiti wa kamati ya afya. Kwa hivyo anajua vizuri ni wapi anaweza gusa, nini anaweza fanya, na anajua ile ujuma ambayo hawa wafanyikazi wamepata. Acha kutishiwa na serikali za county, kwa sababu sisi ile kitu tunasema tunatetea haki zetu. So serikali ya county acha kutishia sisi, mwajiri wetu ni national government, ndio tunataka atu address. Ende ibajeti tiate batitigana na mugomojo mwanka thirikari ibaingirie maubatu mago. Kwanza tupewe kandarasi ya kudumu. Jambo la pili, sheria ya Kenya ukifanya kandarasi unafaa kulipwa ile pesa inaitwa gratuity. Waweze kulipa gratuity ya miaka ya kwanza 3 ambayo tulifanya hawa hudumu walifanya kazi.
Wakati tulifaa kupewa kandarasi ya kudumu ni mwisho wa mwaka wa 2023. Watupatie kandarasi ya kudumu ambayo inarudisha nyuma job group yetu ule wakati. Gato kuromba thirikari ira nene ithi na mbere na kwegua matheta metu itukwenda kuandikwa ndeni ya ira twitaga permanent and pensionable na itukwenda tunenkerwa mbeca cia mianka ira tuthite na mbere na kuruta igita ria twari kandarasi ya mianka 5 na itukuromba nyamu ingi yitawa NSSF igita ria okuru tukuromba mbeca inu cionthe tuthite na mbere na kugitwa no titikuonekana kiri orotha ithi na mbere na gutumwa na nikandikathi na mbere na gututetheria igita ria tukathi na mbere na gukura. Bandamanite mwanka obichini ya CDF Muchiwachuka, obichini ya governor na muthia obichini ya ikarokia MCA araba komanite na speaker John Babu ora abaete wira nebo maubatu mago kwaririrwa gikaroni kia MCA Jumaine jijite. Na tulisikia kwamba Ndindi Nyoro alisema pesa yetu iko. Tunaomba parliament, tunaomba the senate, endeleeni kututetea. Tunajua pesa ilitengwa, tuambieni mahali pesa iko ndio tuendelee kufanya kazi. On Tuesday it will be laid on the floor of the house to be debated maybe the other week as per the standing orders of the house. Thank you. Otherwise asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki na nyinyi muendelee kupigania haki yenu. Enkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbite wa Samuel Gaishima. Abunge ba Meru ni bedri toko kaita bae toko ya Rais William Ruto no toba ina rimboro yake na kuringa mpe patio moria bioria nyuma ya kutherekeranira wari munini wa Rais Rigathi Gachagua bunge ba nene bomurete Weru na wikabira kumene na miari ya Gachagua yo beta ibua bunge ba ya benga Gachagua bawire ne woko ingile into bitike ya Meru na kumare kwengoti nyite binene bia ya county ya Meru yurekerekene atiri no kwadi oma Kilimantu ya Martin Gichungo Dula no mudhuraniri waronoro. Ndionga ya Rigathi Gachagua Jumapili Nthiru kaunti ya Meru ni ukitie rwaria runene kaunti u na ni nyuma yawe kwejana kuonekana akimeneria bunene ya bunge ba kaunti iji. Sasa Martha Koome anafuku. Senator wa Meru amenyamaza. MPs wote 10 wamenyamaza. What has happened to the leadership of Meru? Ya kwamba munaketi na Rais William Ruto akipanga kutumaliza kama jamii, akiumiza viongozi wetu. Jajonde akinyete Meru, Gachagua anaonekene kumeneria bunene ya bunge baba na kubeta iguano ntoba murunga mojojo kugwata mbaru Rais William Ruto na Profesa Kithure Kindiki. Jumbe wenu wameuziwa uoga na wamekuwa ni watu waoga. Mama Kihani ni magekera mutingo wega katika maguru. Gachagua, sisi wabunge wa Meru si watoto yako. Na wewe hatuja kuchagua utusungumzie. Nani kwambia utakuja kufanya siasa zako Meru hapa? Wewe ka hapa Mathera, sunguka hapo, enda kwa mazishi Kirinyaga, toka Kirinyaga rudi kidogo Murang'a pale. Mimi nataka niambie wajumbe, mimi sihitaji mwaliko wa mjumbe kuwa hapa nyumbani. Meru is my home. I belong to Meru. Na hiyo shamba yangu nitajenga makao, nitakuwa nikiishi hapa Meru. Ndionga iji chionde ugote mutongerio thuri na kura kaunti ne wagwatana nawe Gachagua kijukia kanye kau na muthuro ju munene ameneria bunene ya bunge baba. Sasa mimi naona watu wajumbe walidanganywa na rais. Ati huyu Rigiji mfukuze yeye kwa sababu amenunua shamba Meru. Ni wajinga si wajinga. Yadieje ya munini uju wa Rais wa Karaja amwena bobo itejokeretwe na uthuni ya bunge ba kaunti u abare nande kinyabo bachumeretie kumeneria Rigathi Gachagua. Wewe hakuchagua wabunge wa Meru. Wabunge wa Meru ni wangwana, wanajua wakati wa kuongea, wanajua wakati ya kunyamaza. Yeye ni nani kuja kuambia watu wa Meru ati ile maneno tunafanya, yale mambo tunafanya hatujui vile tunafanya. If you come to pray with people, pray and go home. If they are not prayers, where you come from. If you think prayers that are in Meru, the houses of prayer in Meru, that is what will take you to heaven. Come and pray, but don't bring other issues. Wakati Gachagua anakuja kujaribu kuleta au mgawanyiko ndio watu wetu wasipate maendeleo. Sisi tulitafuta hii serikali. Na hii serikali hatutoki. Sisi si watu wa mdomo kama yeye.
Kama nakumbuka vizuri, tulienda Embu na tukasema sisi hatutaki kuwakilishwa naye kwa serikali kwa sababu tulikuwa na mkataba katika UDA. Mukaririgiti wa ngwatanire ya bunge baba uria nowe mubunge wa Buri Mugambire Ndikiri akimeneria Gachagua na kuga ati na kubagira Ndoni. Heshimu raia wa Meru, heshimu serikali ya William Samoei Ruto. Akiaria Jumapili Nthiru, Gachagua na umborere na kuga ati na atethererie bamwe ba bunge baba kiri siasa cha kithurano kithiru onto boria bunge baba baiteterete na kuregana na bubu nene. I cannot believe mimi nilikuja hapa kupigia Taitumu campaign. Nilikuja sikukuja. If nothing else, hata kama hakuna chochote, hangeenda kupiga kura ya kunifukuza kwa sababu nilikuja hapa kumsaidia. Si ndio? Na nilimuuliza, wewe Taitumu, nimekuja hapa kanisa nimekusaidia. Nilikuja hapa nikakutafutia kura. Ulikuwa umekimbizwa sana na Maoka Maore. Kweli ama uongo? Nikakuja hapa nikamshikilia. Nikamwambia hata kama rais amekupatia pesa 1500 peke yake, utauza ndugu yako shilingi 1500 peke yake? Hiyo ni Gachagua ka ari murombi na ningiromba na itwa ari kwende kuma MCA ka MCA ri akirombete yake ka kwa MCA muyumbe muromba ira kura kanu romba ira muyumbe. So it's not here neither there. Ndombo mujogere na kuminya nonto atibati kwetho nyake nonto ni ana rombere nonto ataira cia rugwo athurwo na kiama kia muturi Embu kana kawira athurwo na independent. Abunge baba bameneretie Gachagua na kuga ati niwe mundu munene wa kaunti ya Meru, abakiuga ati kinya mirandi emwe na itebira bya batere kwe wa kaunti ukagita kawathani bwawe bitakinya nonto na binenkanire kiria chore bawe bagisiasa. Barabara ekwe kuma ira rutwa promise tetwe mujwa ekuma gitone gwita Kalindene gwita Kaongo gwita mujwa gwita Gitie kumira mitungu kugwata materundi uma kinyoga eta wakera narua ne dithire dunya mbiki kuringa no president ugite ekunenkero Gachagua kenda thingata ndireje ndethira ekeri kuma mathira eumira Karatina eiteria ngai barabara uyongwa yariwa twina fairo enganao marieto jato amunenkaira ja utara directorship tora president ya tora and then mpatie president anasema and then mpatie hii mtu yenu fairo iko huko tunangojea Friday statement hakuna nani tunaona odo sijui Munyeri sijui Kamau sijui nini na all of them ni marafiki yake tuko na research yoyote ni bameneretie Gachagua nkuruki na kumuria na atige gutonyera mantu ja kaunti ya Meru na atige kujira kari mantu ne ja kweberwa kwa mugambithania munene Martha Koome. Mtasimama na Martha Koome? Mtasimama na yeye? Huyu mama akifukuzwa nipige filimbi mtoke kwa barabara. Mtatoka hamu mtatoka? Tunakuambia rais, wewe panga jama ufukuze Martha Koome na wewe ukae Nairobi usikanyange hapa Meru tena ukifukuza Martha Koome. Asikuje Meru akisema kwamba rais ama naibu wa rais hawataruhusiwa kukanyaga kwani Meru ni yake. Rombara ya kurire nene nika Koome ngwe nikenda wona biro wiwatashia waitoro ko ntabwirire president yatikaritie Koome ntabwirire ayumbe ba Meru batikaritie Koome ntabwirire atongeria ba Meru batikaritie Koome kundi wenko karache Koome iwe kao mukaritie. Behavior now of going to Meru and disregarding all the leaders, particularly the elected leaders, I think that is very uncouth. Kaunti ya Meru amwe na kwithirere na siasa chayo chia ndene ndiunga iji chia Gachagua ni mpongeri kiri mwankijujwa gi siasa ire ikuonekana kwangaratania mathabu ja mwerekera jwa gi siasa Meru mbere ya ugambi bwa Justice Mwamuye bwa tariki 14 mweri jwa ithatu bura bukathingatirwa ni muchemanyo jwa mairi tatu ntuko ijere nyumene. Mastendomba Ntetone Chaweru TV. Utone kanya gakunoka nchokerete na ntetonkuloki.
Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile, za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguricha gwete kuma magana jana na ja mirongo remo nkama magana mugwanja ja 45 wa kilomita. Gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire goro ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Haro. Ai boje tana bote karakara. Ande imbi baba kare mo kai imbi ko barukira nante kuivangete. Enkira mo tujaka bakara chap chap. Aya kwani yako naye mama? Tiko akiora ya bioria. Ai, bote jojo agita nyanduki. Wega Boraha Premium Kavagara ndarika ithano akinkimanite na nonyiri. Boy na haraka. Otemba koja kwa buma otike boromete. Jojo kaya yana ruiro atia. Kwa tsadia kuarete mutujo Kavagara wa. Kanyi ya ngarama yorugi okori rumenoga no kanyi ya madha. Manto John ni sawa na Raha Premium Kavagara. Raha Premium Maize Meal kwa raha ya familia. In Lumumba State, hustle is survival. When a loved one's lost, what is this good for nothing miscreant doing here? One estate chairman managing a chaotic estate group. Catch these exciting shows only on Maisha Magic Plus on DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Urimi bombo kando na ikundi bia arimi bani untubu na kiguni bonene muno kiri arimi kundi bi nibithira bikigune na mathomo na kinya kwithira baicwira mbokando ciotho kwa amona kwithira bakiamugirwa teithio kuma kiri thirikari na kinya kiri ndo nyingi kini chunchike bile keronoro mwanya mbokando ni mbeca ureteri ni Muthuri Murioki. Kimla kiki kia avocado nandi kiambite kuthithia bwega ndene kaunti ya Meru undu babata nandi ni gutigira kagita karia bokwambirio ni bubu ambirie buri ikundi indataga nkona kukaya gutuika kimera kiki kando ndi antu bakaitheni kuketha kwina changamoto muno nontu aguri bara bakweja kugura mbukando iji barenda kweja kugura mbukando ara chingi kukyo gatuma mpenda ukarangita kirindio ngeta ki TV nikenda mbira antu betu tumare ntwande kwa wingi nikenda ura tuketha twina mbukando nyingi tumba kutha twina uri baba ingi bakuya ndene ya Meru nikenda bombo tugure ya kimera giki na njira iria yagirite ndabiyire mwana inchi no akayuanganiri wega baikundi ni gutigirinya kagita kathoko ibukwendia buri amwe na muguri akethwa atiko bwinyiria dia muntu endia mbukando uyu ewe nkaja na nditwe for example keja nkendia mbukando ici ciakwa dia nkwendia ndininka mture yangu ya na price iri ndiguru muno no ntumbukando ciakwa ninkai mbatira tukugwatana tukanto abaingi tukariria muguri uria turi antu tugegana kanegana re 50 tukiuga atiri tukona tani 200 kana tani 300 na unge arariria ndina mukando ngiri 1 kana mukando ngiri 2 so iyo nkuga uwe na mukando ngiri 2
500 bukando igana bukando 10,000 ikagwatio no ikeja kwa gintu kimwe then mturo keja kugura nture ne gwethiurukwa kathiurukwa myundere nture ne yonthe akomba kugura i package kariu then mtu wakethira akigura price nthongi na ene bukando iga bone bei nthongi untu bajairi kuthabu na ikundi ni kuona utete kumakiri thirikari na kinya ikundi bitia ki thirikari ona kinya endi wega ko tore ikundi to kwamba ku dictate na mabukando yetu tu yatiri mbukando cietu kiro imwe turendia 150 kama kana jairi murimi muguri ura akeja komeito gwatanirite twinthe ageta ikasema ongeja kure mbukando ura tukugitate ura tukwendia kiri ikundi biu binge ndaimisa ikundi bira binge bieguku thirikari ni otero rigakinyeteria muntu binafsi ya ruse omwenda tukarega guchiunga turi ikundi kinya wogwe eje mindie na aru etejete aja nonto bwa manto ja ruse omwenda ejete anonto bwa gikundi kya weru kwo ara ankuimisa ikundi bionde ndene Kenya ibigwatane anto bakagwatane nyabware mwa kwethira bwina group nene jeu yeto ya anto 86 boka chionga inyanto 10 boka iregister mali au ni thirikari umbo butetheri ko uri hakikundi anto bagwatene fainda chiotetheka ni nyingi no bo decide nya waka factory ego park na kwinya avocado na bukonenya county government kana ja World Bank eje kabwa machine na kabwikira na bukomba gwitethia no buthe kintu kige bukwenda kugitabura kwenda watwika thirikari either he nene the national government kana the county government ni kweja na igatethia untu bretatu buketha bukona mataro mono bulimbubu bwa avocado kagita karabure amwe kirankaro mbalimi hatuka twina ikundi bingi kenda antu ba bagwitana mantu ja avocado kana mirimo no tunyoka rago waku utemenya wenka na muntu ro gwitana mantu ja mirimo eu ati umba kojo gwaku tuthithie ni ikundi twathithie ikundi twajakethe muntu ro gwitana mantu ja avocado jakaruma koja gikundi ne kenu agwitana buketha bukujukia antu aba ingi na bukumenya ndawo imbio kwau inyametego ijire otaipu nyingi mono kwau ni kwenda antu baitani no to antora bengite aba izi kikemera gikero ndabwire imwe chimwa yubundi okiretere guku na inandike kuthiria mbuga miaka 12 na nino ntulimbo bwa avocado ibambite kugwata mwanki mono na ntu baba ingi bambite kubamukira na thoko ekaome ni kwite kiongereka mono iromba rene ne kithirikari ni gutigira maguri ja avocado iji ja gwitia na inya kombe kana thirikari yombe gwikira guri bura muguri atomba kugura mthiebu matunda jaja jetu twaromba kukombika thirikari itutetherie gatuyukairia jo matunda ja reja kugurwa mbete ingai jakathithirwa value addition no kumenya ya komba gwetera thoko na thirikari kethira nikite fixed price batu twirigirite nigana naja broker ikeja negana naja thirikari kethira ne tugenya ni setete bari shiringi 200 no kuona kinya broker ekejira na munde ni otwenda kwendia matunda jau tugetera jo ura kawa twithaira twiri na nditwa ashwirwe kawa otiro tukareterwa ndie shiringi 80 kwa uti murimi wenda kwendia kawe na nthigurwe less than 80 shillings kwa utukashwirwe nyabo kandu itukagurairwa shiringi 200 ono kethira wina thine kari uti murimi utumba kuumiria na kingi ndombe thirikari nayo iturimitire kuma ona ara uri iguru kiba ba export bakugura mbokandu at least no ndo murimi okawa agutegerwa murimi eri agutegerwa murimi o makandamia na ategererwe murimi ro tigino mbokandu kwa ankaro thirikari ni itutegere tutongere twithikari ra twinayo itutegere itukwana ibago ciumia endi baciumia monka mbokandu ici at least ekinye chiringi 200 na iro murimi atinyire kirigitunje kya rojo na kya muthia nkethirwa ngikuonia uguni bwa avocado na kinya kugutarithia mathabu uraumba gutetheka no gataka murimi o kawaida ukethwa na avocado jo ciara ngurukie piece ngiri imwe piece imwe ukendia na chiringi 20 ingiri 20 o avocado jumwe batu baturiaga inyame avocado eze ruo tiga akikuria kana kugurirwa gikiro muthuri murioki kirorogono na mwanya avocado ni mbesha Mubunge Wembe South John Paul Murigi na chumirete kuyeka Minister wa Roe Kenya Eric Mugabe ne nyuma ya Senator wa Nairobi Edwin Sifuna kwethira kitherekera Minister no tuba kura wiki nyakire mbunge ya Senator Ochoke Biuria bige Ministry yawe CS Mugara arekire ndionga ntere chambona Rais William Ruto ile Sifuna arethira akiumirana kuwa tiche waziri ona Kenya atamona na metho. Honorable Speaker, this is the one CS I have never seen
I don't know how he looks like. If we met in the streets, I wouldn't know who the CS for water is. I don't even know his name, Honorable CS. I was looking forward to see his face. And the majority leader, I think there should be an induction, even when you say he's a new CS, there should be an induction for CSs. Part of the problem why your government is struggling, Honorable Majority Leader. Mialiani ya seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna akiminagira waziri wa Roger Eric Mureithi Moga nyuma ya kwaga gukinya bunge ni no muthenya wa igoro itikinetia bunge ile mubungu wa Igembe South John Paul Mwirigi ule umelite kumeneria Sifuna na kumoria yegiteo waziri Eric Mureithi Moga. Namumba gwethera nkiwa to lazima wethe wena rieto rene muno kana gwethe aciari baku baicekene gagwethe wa undite obishingi somewhere ya thirikari ikenda omba gwethe okumenyekana inya muno nake to mi komba gwethe nki question motive ya senator wa Nairobi komba gwethe akienda gwethe na interest muno na ochore na waziri orowe. Kulingana na John Paul Mwirigi, waziri Eric Mureithi Moga nĩaranĩkĩte barua kĩrĩ bunge-inĩ ya Senate akĩrĩthia gĩtũmi kĩa kwaga gũkinya kĩrĩnjĩkaro ino na gũtĩno ngwana obwe kwĩna bugo kinya bunge-inĩ ino. John Paul akiuga waziri Moga abatere kunenkerwa kanya kange gũkinya mbere ya bunge ino amona kũthi na mbere kuga waziri Moga kwa kagita karethire twale obisi-inĩ nĩarutĩte ngugi mbega. Na waziri ũyũ itumbĩte gwetha tukiona ngwira umbĩte gwetha akĩthithia ndene ya sector ora umbite kwethe arungamirite na tukilika na waziri Eric Muga, one of the youngest cabinet secretary ora wendene ya ndene ya thirikari nora umbite kwethira kiwa exemplary ndene ya this republic na umbite kwethira aita county siminge muno kweta kusindwa mirandi ya rui na ro project chumbite kwethira shikwama na ra project ikwanjirirwa na narora project shumbeta kwethe ikiendelea ikenda project shumba kwethe ikiendelea so tutumba kwethe atoke dismiss waziri oyo no tumembi bate kumenyana na Sifuna kana bate kumenyana na ine mbodeos lakini kintu kirora mutongoria kana minister bati kwethe akimenywa akyo in delivery yake yangui. Mubungo jwa Igembe South John Paul Mwirigi akiuga ngugi mbege ya waziri Moga nionekanite na gukathwo ni Rais William Ruto. Nenyo kaibwa ki highlight cia munene kana bura munene akomba kwetha akiari about the minister President William na akomba kwetha akiari manto amea about this minister na ibo bwa kaita ka utumbe kwetha tukia waziri ngui kanya ambe kwetha akirta ngui bwa amwe nogu John Paul aliuga ngugi ya kuraithira utungata ba waziri ba thirikari nene tengugi ya bunge ya Senate ende ne ngugi ya bunge nene manto ya samuningi ya waziri ba national government hii mandate ya National Assembly na te of must niyo kwetha waziri na rombeta kwetha kituma apology ke no ntubwa kingwe na ro rombeta kwetha ike president te lazima inya ki waziri weta kwa attend those summons by the Senate no ntubwa yele mombe kwetha nkiwa month ya budget matters yonde ya ifo ndene ya National Assembly otoya gomba kwetha ya fall ke Senate na kwa bobo wao kwetha by take their fact right na bamba kwetha bakithi ata brora constitution yekumba kwetha kiwa no it is not right kumba kwetha can dictate inyarora your mandate kumba kwetha kiwa. Mialiani ya seneta jwa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna aidha ni menelituni ya bunge baingi bunge nene abunge babakiura ya mawaziri ba thirikari nene kwebe na jikaro ja bunge ya Senate kuma muji munene wa Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Rais William Ruto urwarina aliungite counties cia Tana River na Lamu na arethirite nende akiuga baetithia na mbere mirandi ya waka Kenya akiara Ruto nethirite nende akitariria kati kaitaga siasa indi ni kaitaga kurutira Kenya ngwe na rarurite mirandi kathumba ya witithia na mbere icio kiu Kembwa. Nimesema ile ubaguzi ambayo imekuwa Tana River hii ati mtu wa Tana River akitafuta mambo ya kitambulisho anaulizwa maswali kutoka hapa mpaka Johannesburg. Sijui kama tunaelewana. Nimesema hivi. Na sasa hiyo ndio msimamo wa serikali. Na mimi mwenyewe nimeweka sahihi gazette notice ya kuondoa ile maneno yote ya vetting ili mwananchi wa Tana River apate kitambulisho
vile mwananchi wa sehemu zingine za Kenya wanapata kitambulisho. Mnanielewa jameni? Hatujasema ya kwamba kitambulisho ipatianwe kiholela, hapana. Pia nimepewa kazi ya kuhakikisha ile Lagatula, si ndio? Kama itatosha maji nifanye studies, si ndio? Kazi yangu nitafanya. Lakini haya maji watu wa Bura yakifika, tafadhali yasipite kwa ile kanal yakaenda kupotelea kule chini, si ndio? Kazi yetu ni kulima. Tutalima hatutalima? Tutalima hatutalima? Hiyo ndio furaha yangu, kwa sababu Tana River iko na uwezo ya kuwa one of the food baskets kama vile Excellency amesema mtaa huu. Nashukuru sana, tutaendelea na kazi. Mimi nafurahi sana kuona jamii ya Bura imeamua kwamba watachukua mradi wa ukulima na kupatia hawa watu maji. Your Excellency, ni ile ajenda yako ya kupatia usawa katika taifa letu la Kenya. Wakipata maendeleo watu wa Kiambu, wa Bura wapate. Wakipata watu wa Eldoret, wa Bura wapate. Wakipata watu ya Nakuru, wa Bura wafanye nini? Wapate. Anto Kathumba ni bonokete cialela kio manone kia mbundi ya miunda nyuma ya mwari umwe urokura cio parking arewe kuringa tenti na kwithira nende kiwantere ciechuka kaiteno kauna bwakari pantura ya mwema ndagane bakuromba thirikari ukumira na kuriria muntu umwe kuyukia munda yo kiumbe akiaria nibethirite bakiwa untubu nibwethirite bwite na mbere na nende antwa arabakite ndipi ya ng'ombe batitikiria kwithira gukiyuku ni muntu nontu ni antu bethira baitumira kinya kubwithia micemaniyo. Akariba baba ntere cia mwema ndagani baithiraniteaga guchwa njira ya kuonokia munda wago uraba kuga bachurutire urutho barabara nyumani abisa bakera bauga barabara itibwira bantu agu araba watanire munda ojo utumiketa bantu aguchanchira ndithia amwe na kuruthira michemanio ya mwingi na michetho kirimbe umbithi bariuga barigaritwe ikuona muntu umwe ambirite gutura muthanga na into bingi bya waki bantu aga na nkuruki ainjira tukingi tomyanka kana beacon untu braba kuga bare unataka akwenda kubatunya mundojo bantu watu anenkerwa baba beta kwa njoza mumwamba keto ndip na togetumerwa kanyomba baraga kumuntagira ng'ombe nendei kanyomba kau gashire komorwa tukurije kunenkerwa ni county council ya Aliku ni twasire na twaidiga na twakaminanda lakini leo katuramakire muno nontu tuliona gwitururitwe mabiga gwitururitwe mbao na tuliona niataka kuri antu makwenda gukia bo na kwina proti nkinyagia ithimitwe bo ni gwikire nkinya beacon bariuga bakaya gutunywa bantu aga bationa bantu angi akurutagira wira ciago cia mwingi nontu ithaka bionthe birabare na bio bya mwingi ibanenkanire kiri university ya Chuka na Machukuru ciana cietu kwitira kwa ina bantu baingi thakira mubira na nitukwenda metho maina kiwanja ya kuthakira mubira kawanja kau niko tutigitie kantu kuruthagira service ya mathiko rira ciana cietu cio no biki kawanja ni kau nibo turuthagira biki try na timu ya mubira ikingi cietu ira turekirite bo ni kenda cia kuthakira cionthe kaira kurirwe antu mamberia kurutha mauntu magoko tuyo mundu ana ng'ombe cietu re thirikari ira turete tumuntirwa ng'ombe tutona gwa kumuntirwa nwanga tungietaga mandagitari mucie nontu kigwanja ni giakirwe ende bariuria thirikari ithungire untu bobo kenda bachokerwe munda wago thirikari ne tutethie turuterwe bantu aba gwetwa njotha mwamba keto ndip turuterwe bona mabu tuone tuikire tumbekoni mete twabandite baba na gitima twabandite ni kiathirirwe ni material cia muntu cia gwetethia we mwene ni turetete nkinyia muntu akena uria ugwatikire ni wira atwika ta oneka munde no tukwariji nabo pura tukarutha mucemanio ntuku ingi riria bagatuonia kiwanja iki baugaga tugaga ni gietu kigaite ku community umundi ra state yari tuguma kwiriga ubune bura ma officers monde mate kuoneka ma county na ma engineer ma barabara ni makatunkiromba the two bodies inu county admin na officers wa barabara mase na karuga ngepoteka mbere akula banenkanire chamukana wantu gochiere muntoju aigwe akuma mondani wago kana bamuthamithie bongwa kethwa keja kaire ni etekire guka na ntu bakena
na yetikire guka na registrar kana surveyor wa county nikenda tutiketho twina andu anweli kuna we kana timi mukuga wegua ukakara ntuko menga inge kiumia kimwe mati acu community no kairiga na gutigi ndu ikaruta gukaire mwiso wa bantu anjambo kuthama kana wonde ni Friday na temu agwa kwa Friday kerwa ndauci aite nyumugo tukaithamithia gutemo ugeni tukwenda muntu ukurutira wira gutemo torua mwema temo torua mwema shabu unit no akaringani na karingani nene ni athie kwao. Nkiripotera Weru TV kuma Ntere cha Mwema Ndagani Chukambe tawa Samuel Gashima. Bondi njarumo ya municipal ya Embu ni ambiritie ngwe yayo bondi bakiari bo wita batira ne bo chonjure je kenda kuthereme town na kuwithira ba mechokaniria ne kinyomi ongela nkathi kenda o me monekano uyu mweru iyo kinende rita monigwa mushiri na ribotie. Municipal bondi njeru ne nyuithitu muma thiini wa wabici nene cia kaunti ya Embu niguo kwambiriria wira varia wira wao munene ugakorwa kwaramia tauni ino ya Embu niguo kuthiria musukumano wa vamwe na kuroria wega makiria utheru wa tauni ino. Tirio boro wa lighting up ya municipality yetu gukorwa kwina thitima ku make sure nito manage giko wega waste management ku make sure gutina illegal structures kana andu guka gutuma mundu esiria gutuma kioski kivana oria kivana gatuma kuria kwenda twauga no nginya gukorwo kwina very controlled kana development ekutedia town yetu yongerereke sifa na yoneke vandu vega andu mangiuka ku invest guku makinyo mama marongoreretie kuguciriria avuri biashara agikiro kia iguru makiria na niturakena kuona in the last 2-3 years tuonete development ikithie na mbere Embu town nituonete mahoteli manene magitumwa ni kuonania nitwambiritie ru attract investors into Embu municipality noguo niguo tungienda kuthie na mbere. Na varia mwene giti wa mbondi ino ni wa Eustace Mbogo akiragirira ekaria municipality uyu wa Embu ugaruruku thiini wa mithenya minini ya wira wao. Within a very short time no kwambia kuona uria mbondi ino iraruta wira and that one will be witnessed by the media people because we are going to hit the ground tukinyitanagira na andu aria engi onde the stakeholders nituze kwina andu athure guku ni wananchi nituze twina waziri wetu ava Raymond uriake ugakorwa agitunga indi wa vindi pamoja na the manager Catherine na ninajua hii timu yetu tutafanya kazi. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbeta warita mwaniki wa musiri. Akari 23 kuma kiri 70 barabara cuite utungata bo metho hospitali ya Magutuni kenda bagia umbani bo kuona ringi ni bathi nchino kenera mpumi cio utungata bo kuringana na bisa munene wogima agrikarani ethirite akiwa bone ndi bumbikite kumane na ndi boya na daktari Christine urani we muthinji wete makarika yaya maingi ya reti ni ukuru na kinyangurario Martin Mwambi na ribotie. Tigira utungata bwega ba mwingi cibitari ya Magutuni nionaniritie Weru na nkinya kureta Weru kiri antu 23 bara barekinyitie cibitari ino na mathina ma metho kana ngaja bataritwe no ndururu angukena muno ni kuma rukiri wira buria bwandutira no gankuga ni ngai akaburathima na wira bwenu na buthi na mbere ogu nikanda soke asante ni ukanda rondekwa na ndisiragia riu kankeguriwo na ndisiragia riu nonkuona riu nguthinjwa na ngai akaruta wira wa atigara bagwatanirite na kiama gia Friend Olos International tiga antu 23 baba antu bangi 17 ibatethekete kumania na thina cia metho kiri cibitari ino. Mwanze twaina camp ya metho na tukuwa na patient 70 out of that 70 unto 23 nimo marutherwa mathenjwa metho which is a very good success. Camp eshaga tewa every day ketha ukiorganize agwa like we do it ta wa mweli ende wa mwanzo like kuthikeria wabo tukuendelea tukianansaga with day ukamenya ri kwina
camp. Kũringana na mũthĩnjani mũnene wa metho cibitari-inĩ ĩno Ngaya kana na gĩchũngũ katara kĩumanagia no kũrũ kana mtu aringĩtwe ritho rĩkagĩa na banja na nkinya kũjerwa. Njereri inakuja sana sana wakati mtu vile miaka inaendelea. Vile ambavyo mtu anafika miaka tuseme 50 kwenda juu ndio vile njereri inaingia pole. Mtu anaona kuona inakuwa si sawa. Mtu anasema anaona kama kwa mbali auoni mtu akikuja umuoni ama kufanya kazi zako kama za nyumba hauwezi kufanya. Tuseme tu kuona inapunguza. Pole si kitu inaingia ati mara moja. So vile mtu anaendelea miaka kwenda ndio njereri inaingia. Hiyo ndio ya kwanza, hiyo ndio risk factor ya kwanza. Ya pili ni tuseme jicho ikiumia. Ya tatu ni magonjwa ingine ya macho. Ingine inakuja pia inaongezea, inafanya njereri inatokea kwa haraka. Yes. So lakini umri ndio ya kwanza na ndio ya muhimu kabisa. Na ndio maana hata tunawahimiza watu ambao kuna miaka 50 kwenda mbele. Mtu akisikia haoni vizuri, macho inapungua kuona, anakuja tunamwangalia. Agirikara ni mũruti wĩra mũnene kĩrĩrwang'irwo ũgima wa mwĩrĩ ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ariuga wana kũraanjia cibitari-inĩ nĩ amagutuni barendekanaga kũrĩa tũbeca tũnini mũtaratara wa SHA no barĩrĩte na koguo gũtirĩ gwora rutano ndururu onto tũruthaga marimanti kaunti yonde ika benefit na mũtaratara jojo wa free cataract surgery na twina partner wetu Fred Hollows ũrĩa ũgũtũteithia but ona surgery ingi itejia metho mtu bunka aregister tena alia SHA isibitali jetu jia level 4 ni akomba kweja na agatetheka na gutema lei no mari kwa kuluta Kĩripotera Wero TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbĩtagwa Martin Mugambi. Murungamiri wa Ruang'iro na Kanda kaunti ya Meru na Isiolo Alice Mwangi ariwa kuringana na Otuiria probably tuene ndini Ruang'iro ni ati Mount Kenya East ni atongeretie kido tumiri bonda watio lebi akiwa tumiri bomba akiwa butongeretie ne chunchikie kumikireana neo nchobire ne chunchikia kenda tantaidano Alice areti akaita kala Ruang'iro kukinyeta kaunti ya Meru nara akiba mukirana kurekere musafara yono thimenti abisa munene wa mbondi ya nchobi Meru Daktari Babu Muguna edrete akiwete chunchike bine kikuo piumanatia na utumiri bombo gita. Kiama ya kurwa na utumiri bwa ndawa cia ntogo na aganthiguru ni ona kada muthenya we muthi bombite kwigwa bagikinya kaunti ya Meru na arabatongorere tu murungamiri wa nakada ntere cia Isiolo amwe na Meru no Alice Mwangi bombite kwigwa bagikinya ntere cia imenti kenda kuthina mbere na kurutana ntu mothuku motumiri ndawa ino cia ntogo na tunatambua kwamba kama kaunti ya Meru tuko na shida ya dawa za kulevya, kuna utumizi mbaya wa pombe, kuna utumizi wa sigara na pia utumizi wa bangi umeenda juu. So kama shirika tumechukua hili jukumu ndio tuweze kuenda pale mashinani, tuende kwa vijiji, tukuwaelimisha community ndio wajue kwamba hizi dawa za kulevya, hii pombe inadhuru afya yao na pia inadhuru jamii. Na pia jambo lingine ambalo tumeweza kufanya kwa pale community, tumeweza kuwaelekeza mahali ambapo wanaweza pata usaidizi kutoka kwa county government na pia national government. Inara nkurukia Alice ombete kuiwa kithina mbere na kuria mwingi wa rori mono aciari utigiri bakuthina mbere na kuthungira giuntu gikenda bakaumba kuigwa bagitetheria ana bao gutiga gutumira ndawa ino cia ntogo na batikaumbe kuwa bakiangaratano turoni bwao. Changamoto ziko katika hii vita dhidi ya utumizi mbaya wa pombe na dawa za kulevya, na baadhi za hizo changamoto ni ile culture ambayo tuko nayo katika society. Kuna dawa ambazo hatutaki kutambua ni dawa za kulevya ilhali zinadhuru afya. Pia kuna ile challenge ya wazazi hawatekelezi majukumu yao. So unapata kwamba wanapeleka watoto mahali ambapo hizi drugs ziko, mahali pombe iko, sigara iko. Kwa hivyo hakuna ile positive role modeling. Na kama nakada sasa tumeanza programs ambazo zina target wale wazazi ndio waweze kujua wako na responsibility, wako na role katika kuzuia utumizi mbaya wa pombe pale nyumbani.
inara kiri rutere rwake murungamiri wa nkema ya weyani baro achionywa mwana wendi wa Njobi kaunti ya Meru Daktari Mbabu Mbuguna akiamukira nkemeno ya nakanda kiri ubichi yake mathani marukiri muthenya we mthi aumbite kwigwa akiwa gicigo kia Mount Kenya isino kuoneka ndawa cia ntogona cietobeka na inya akiwa mbaki ni akonekane tongoreretie gikuthi na mbere no tumirwa akiwa bawatanirite na nkemeno ya nakanda bakaumba kwigwa bagiotana kiri kurwa na ndawa ino cia ntogona masabu jara twinayo kana jara ja kuonania ni kiri kuo 4% of deaths are correlated kiri antu igana baraba imochare kana bakuthikwa bana gikuo kiao kiumene na Njobi na ndio taga ni untu bo tumatumara tugita na antu ewi wao ndio on the figures ya dunia figa ingine kuonania 43% ya antu bau bataringithua ni Njobi kana mandawa kutwe na antu baba inge bataringithua na ikyo kuona campaign ira twene ne prevention kurigiria antu batega kinye au akuthuka kwou twenda muno twambiria kuuga 60% kana 70% ya antu batatonya urevine kana kwathiriwa kwou ikyo giutuma twita tukiendereaga campaign tukigwatana na kanda na twentu betu beta bekinyairwo into mwaiji kiripotera ndeto cia weru mbeta wa John Nviga atongere na karibu murandi ruwe yo Telswan Dware ni bathurite atongere bobero muchemoni ura yukarikite timau Telswan yumweyo mirandi minene ya ruwe ntere cia bure na Laikipia atongere bobero bakirombo tungata kari ura kubatere yatindere ntuho ya ithurano bia ngwatanire ya mirandi 64 ya roye rwa Telswan Water Resources Users Association ile wete wandia timona ntere imwe cha kaunti Laikipia tujeta kuthithe kithurano ngurukino ntu batongeria betu bara bethrito batutongeretie na ro ni ntuko ya election na tujeta gutara atongeria 15 twitara atongeria 5 kuma hapa Kiambogo tukatara atongeria 5 gatigati nio kithithina na twacoka twatara atongeria bangi 6 bara bari Mutethia na Laikipia ni ithurano biraringi kura bakuri atongoria ba mirandi no 64 kurabara bathuro gutongoria bogete bakerutanira gutongeria bwega na kwira ngwatanire no na mbere tabura gutwire tukujira transition ye Thongi the former chairman naratwitithitio ntububu Thongi ambugete ka itharo ngugi imbuthu indi ngugi tukumenya mwathani Murungu agatutethia tukamirita na that is why tucokanetie 48 tukomba gwaka ofisi yeje tugacoka tukomba ku gun support kire atumiri baruje ituku anticipate mantu ja manene mwathani Murungu embere tukathithia reach out county government nikenda tumbe kumenya mbeca iria ringi bomba kwetha bena cio gutetheria mirandi yetu eruje kana Water Users Association ya eje na njira go sustain. I was elected as a trustee and the trustee's job is just a simple job but very very important, ni ambayo ni ya kulinda watu vitu ambazo ni za institution ambayo tunafanyia kazi, na vile tulivyo sasa we want to work as a team that is going to give every little bit of water from the top from the source to where the water is where the river is ending. Ikagitani karatongoria baba bathurwa bakurombo kuruta wira bwega burung na gutigira kwinanganano kiri wathani bwao. Ikeno gyako gikinene muno gako ikaroje kanini ende nkumba kuthurirwa mumembo komwe treasurer kindenerwa ende gwangenethe muno na uyu kuona ni nandi kinyaka murandika uno gokire nagakonania cooperation yetu ni njega romba yako giatongeria bara tuthura ibatukirie au tuthurari tukinywa no tuturari ndi muno arejita tukaukiria twakira hall na ndi turenda tukinyuthukie makinya yangi mbere tumia uturaturi ndirari chairman Tereswan Rua Vuishi ni mbitete ngugi Tereswan for 8 years tukimeki sure aroje iroko gaika nare arugirene atigate na namo across to Laikipia
Au ni ngo shokia ngatho nonto ba community bara bombite kumbunga mkono for those 8 years unkarite na inkuwa ibwega muno nonto iturari no gai bubwega muno baroje ko inkwira kamete wengejokia my successor Imathio amekishwa ora ngugire endelete kuendelea bwega na kombika inyabwega nkuruki atongeria bara turatire nabo atubacokire nkatho ntu batutongeretie bubwega bomba guthiria gitumi kia arua ni kuthiria conflict ke bara twathura babero nabo ni tubwira itu menyere ni roje ruru kinya rwone kantante emwe katugane ni ntante eu katutare ni drop yonde roje reke nama turugane na rwendo na utugi tonto ne buije roje ni uturo kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera Wero TV nyukambitaga ki Mutegi Hona to kinyi muthii wa nteto chiwaru ngucokere nkatho na tubugo do watanrite na uri na nkatho cie mwanya kire bara bonde bakinyanitie nteto cio tupodo aria muna mubango yuaro siasa muna to mathithi ukari Purity Richard nani Mutambi Edward. Good night and God bless.